Ok, alo mình là ba chị nói rồi. Anh khăn này phải bà cho thì mà nó SPG 2000 biểu biểu đó mà phải bà. Đã tôi lấy chi lại nó hiện giống thì cô ghé theo mà lại mày nó. Đang mới lấy lộ thì khăn mi chi bị chả bác. Rồi. Mà bọn nó cho SPG cho thì mà không nó dạy bị à bà mấy đi bỏ rồi. Cho nó dạy bị đam đồ á. Nào bên là thì thì ao thì bỏ thì hai lúc này bị lại bằng nó bọn nào khả năng xong bị lại một nhà đều bị mèo này mà cái giáo toại rồi thì mà bọn nó rồi thì mà đảo nó rồi đã được này vậy bác ở bên áo mà thì chẳng ai lấy tồn nên để lấy xong bên nó tháo lo lấy bỏ là vậy bọn nó bỏ lại rồi nó là lấy này lại bác theo thằng nó thì quế rồi hai được này bị lại bác lại này lại bị rồi là đi mà bọn nó trả lấy thằng nó lâu đi bọn nó bia mẹ thì mà lấy bọn nó thì mà cho thằng bia mẹ thì à lấy bọn nó thằng nó lâu trả lấy rồi cho lại bà mẹ cái giá tài bọn nó đi mà bọn nó phải thằng nó open rồi đi mà bỏ lại bọn nó rồi nó lúc sẽ thoát bị lại bà mẹ bọn nó mình nó phải mi đều toa lại bà mẹ nó phải mi đều toa video nó lúc đi bà má đi về thế mà bọn nó rồi cho nên mà nó đi mà đá lý thì giàu lại bọn thì hà liu install tiền lại bà hả bọn nó cái nào đó install rồi là lúc này lại bà mẹ tiền đi install tiền này bài đồ này cho lại bà mẹ này cho lại bà mẹ bọn nó cô số nó đi mà giá lại bọn nó giá lại lúc xin rồi đi mà cái lý là nó lúc phone này giao lại bọn nó à bọn nó giao lại thì mà giao lại bọn nóအဲ့တော့ကျွန်တော် game play တွေကတော့ဒီနောက်ခါကျရင်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အခုဒီထဲလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးပြပေးပါမယ်တော့လို့ wifi လေးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် wifi လေးပိတ်လိုက်မယ်ဟောလို့ဆိုရင်ကြော်ညာတာဝင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့အရင်တော့တိုင်လေးပါပဲဒီမှာပေါ့နော်နောက်ခါကျရင်တော့ game play တင်ပေးပါမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်လိုဟုတ်အရင်တော့အတိုင်းပြန်ဆော့လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ setting ထဲမှာဆိုရင်လေဒီမှာဘောတွေကို32ရောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီမှာ sound music ကျလို့ရမယ်နေနေဒီမှာနေနေလေပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာပတ်စံနေsetting တွေလေတိုးနေရမတ်တရားလေအရင်တော့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်ပုံမဆိုဘီမတ်ကဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟာအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စကင်လို့ဒီလိုဒါလေးကိုနောက်ဆုံးထိထားမှရဲ့ဒီစတင်ဒီရဲ့စကင်ထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုထားပြီးလုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်တော့ပြမလားတခုလောက်သွားလိုက်ပါမယ်တခုလောက်သွားလိုက်ပါဒီလိုမျိုးသွားဒီမှာတော့ဒီမှာဆိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်ကြီး
ချစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးတယ်နော်ဒါလေးကစကင်ထဲတော့နည်းနည်းလျော့စီကြည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပတ်စံကိုအများကြီးမမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်နောက်လိုက်အတွက်တက်ပေါ်ပါတယ်နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒီမှာဝယ်တတာ